nimube intwari mwebwe mwumviriza muri iyi si. Aya majambo yavuzwe n'abahanuzi umunsi bashinze umushinge w'ingoro y'Umukama kugira ngo basubire kubaka iyo ngoro. Ngabo imbere y'iyo minsi nta ntego y'umuntu yari, kandi nta ntego y'ibikoko yari, nta mahoro yari ku basohoka no ku binjira kubera umwanzi, kuko nari nashuye abantu bose, umuntu wese ndamushurira kuri mugenzi we. Ariko agasigarira k'iki gihugu sinzosubira kukamera nk'uko nari meze mu minsi ya mbere ntiyazi n'ukamenyerera. Nzobibamaho, umuzabibu uzokwama iryamo ryawe, isi izotanga iryimburwa ryawe, ijuru izorekura urumuri rwawe. Ariko ibyo byose ndari agasigarira k'iki gihugu ngo kabyiganze. Niko nsobanura mwese muri umweza, nimugire ubwoba, nimube intwari. Nk'uko Umukama yigaragaza, nari nigiriye inama yo kubagirira nabi igihe basokuru bayibanesha, kandi sinisubiyeko ntiyazi n'ukamenyerera. Nongeye kwigira inama muri iyi minsi yo kugirira neza Yerusalemu n'umuryango wa Yuda, nimugire ubwoba. Ngibi ibintu bisoko, umuntu wese arabwiza kuri mugenzi we. Imanza mucira ku marembo yawe murazice mukurikije ukuri n'ingingo y'amahoro. Ntihazagire n'umwe muri mwebwe ategurira ikibi mugenzi we. Ntihagire n'umwe muri mwebwe ategurira ikibi mugenzi we umutima wiwe. Nimuze mwigere mukunda kurahira ikinyoma, kuko ibyo byose ndabyanga ntiyazamuka. Ndashimye mwebwe mwese twiriganye kuri uyu munsi w'14. Mwabaye intwari, mwabaye abasamuraba, mwabaye abana beza. Mana bishimye kandi banezeze. Ni mwebwe twaganiriye ku nkingi isokuba urugo, cyangwa isokuba kiba ku rugo, rukarabira mu itoto n'itotari, urugahorana ubutangwa bw'Imana. Mana wamugisha kumvira iki nyigisho, wamugisha kumutagerera icyo kigo muri cyo, wamugisha kumwabaye imfura, wamugisha kuko mwabaye umutima n'ishaka.
Imana yatubwiye ngo amahoro natahe Mukama yatubwiye ngo guturusha ibyo wari wabitse Mukama yatubwiye ngo ubashije gukorera ibice ese icyo Imana ishobora byose tugirire ikigongwe Mukama uyobora ubuzima bwacu utugirire ikigongwe ubohora amarangamutima yacu utugirire ikigongwe ubohora abacu turi mu izamu hagati ya saa tatu na saa sita igicaniro cy'ubutabazi bwawe turiko nicya saa tanu n'usuzica turagusabye kutubabarira kuri aho se tugucumura tugutangaza amahirwe kuba abana b'Imana turagusabye kutugirira ikigongwe uduhe umugisha wuzuye dawa twese ubyakire umugisha suzuma Mukama intege zacu utubwire igikene kandi tubwire basabwa kugamuka tugirire ikigongwe nawe ubwiza bwawe butungane ese ijoro baturinda kumara ukaturinda kabi n'agahinda ese ijoro batubwire neza indwara turiko turaguhereza ugashingira ku mubavu neza tuzana muri iki gicaniro cy'ubutabazi bwawe bw'ikirere ugaheza ugahorora amashishara yose y'imibabaro ubuzima bwacu bwangiritse ubuzima bwacu bushagaye ubuzima bwacu bugenda biganira Mukama ukamubohora nyaboro erega mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turiko turasengera mu bubasha bw'ubutatu bwa Immanuel niho tuzamurire ku kwizera kwacu turabizi neza ko atawagutabaje ngo atabaguke amarangamutima ye nawe kwambaje ngo bambike mu maboko y'abasi n'abagusanze ngo asengereze turakuminaza turagushimiye ko waturemye twishana tugirire neza tugirire neza gira neza twebwe abasazi bawe wimurikirwe icyonyi cyose wimurikirwe umubabaro cyose wimurikirwe agahinda cyose uduhe umunezero uduhe agahinda uduhe ibyiza uduhe ibyishimo turashaka ko amasezerano tugarukira Mukama twayabyaza umusaruro kandi ibyo kudutera iteka ijoro dusanga ishe mu matwi yacu tumuseza kandi zihuza n'ubuzima tubaye tubone gutabara urakoze mwami w'abantu urakoze kubw'ijambo ryawe
bohora ingingo zacu, ubohora amarangamutima yacu, uduhe umunezero, uduhe umugwizi, uduhe umugisha, uduhe agahimbano, uduhe urubyaro, kandi dutere iteka Mukama, duhindure ku izina n'amateka, mu izina rya Yesu Kristo duhe ibyiza byose ababyeyi n'abagenewe. Amen. Hola.